Zdravím vás, toto je Raven z SVK, naspäť na YouTube. Dneska robíme reakciu na finálny trailer na Deadpool 3, takže wow, už konečne to tu Deadpool 3. Som sa úplne nevedel dočkať na to a wow, ideme na to. Ideme robiť reakciu na finálny trailer, takže čo tam môžem očakávať. Predtým ako pôjdem si to pozrieť konečne už do kina. Multiverse, takže poďme na to. 3, 2, 1. I know I turn everything into a joke, but I care. Or I want to use that for something important. Deadpool vs. Wait a long Wolverine. time for this team up. Oh, what's the team up? Sa spojiť sú. In my world, V mojom svete. you're well regarded. You were an X-Man. Oh, poď, to bol slogan. A to Fuck that, flashback. you were the X-Man. The Wolverine. Oh, no jo, to sme videli. Was a hero in my world. Yeah, well, Ja som vyrastal. he ain't shit in mine. Už len jeden týždeň. Scott used to beg me to wear this suit. So did Whoa. Storm and Beast. But I couldn't have him thinking I wanted to be Takto there. Flashovi podobne a Tobey Maguireom. It was too late. It's only 9 people, but my entire world is right here in this picture. And I have no idea how to save it celý alone. prebier v But tom obrázku. you know how to save it. Ja on zostal sám. Saber Tool, X-Men jednotky. Whoever you think I am. Tá bude nová You zápla. got the wrong guy. What? To je od You dcera always the wrong guy. z Logenu. Till you Ona were. už toľko vyspela. Are you ready? What? I'm ready. Ty to bola žena Deadpoolka. Oh. Stop it. Okej. Na to mi zaslúži. Klap, klap, klap. To bolo neuveriteľné, ja sa úplne neviem dočkať na toto v kine. Čo ja budem v kine robiť, klapovať, kričať, smiať sa, neviem čo, plakať možno. Ale wow, proste som sa prekvapil, toto bol úžasný trailer. Takže tam bola Lady Deadpool, žena Deadpoolka, čo som naozaj neočakával. A ešte sa tam vraví, že tam má byť Fantastická štvorka, na to som zvedavý, či to bude pravda. Alebo aj Daredevil, čo veľmi chcem a to v kine určite zakričím. Hej, to je on, a všetci budú kričať, len pozerať sa na mňa, ako bola minulé. Takže, no, ja sa veľmi teším na tento film a wow. Takže, ďakujem za pozeranie ľudia. Raven z SVK sa ľudí s vami. A možno aj tí, čo majú anglický subscriber, napríklad robím koncepty pre gameplay ako bully easter eggs. For those who are maybe other subscribers that are speaking my language, so thanks for those who are watching my concepts of videos about easter eggs, stuff that I found, and I'm gonna make more of them. I don't care whoever watches it, so I have my own opinions and I will upload whatever I like or what I feel that needs to be uploaded, so I will on this channel. I don't care. Well, see you in the next video. A tiež vy. Vidíme sa v ďalšom videu. Čauko.